Soteng murah dan ngeunah 15 ribuan aja coy. Bosen nggak bakso nu gitu-gitu wae? Cus, apa dah nyoteng ka Soteng Nina yuk. Rasakan sensasi nggak bakso pakai bonteng ya. Plus taburan kerupuk mie dicelup kuah bakso. Nah, ayam bakso jumpuna oge euy. Lokasinya di Jalan Ampera Barat, Ruko Peru, Pondok Garisma Residence ya. Isian sotengnya tuh pakai toge aja nih tanpa mie. Harganya terjangkau mulai 15 ribuan aja. Udah dapet topping bakso kecil, cilok dan tahu. Kalau pengen puas bisa pesen mix komplit ya. Pakai tambahan topping tangkar, tulang rangu, jando, babat dan ceker. Kaldu kuahnya gurih-gurih nagih. Oh iya, ada produk baru bakso jumbo coy. Kalian bisa pesen varian urat dan cincang. Tambah perasan jeruk limau biar seger. Tambahin sambal cengek dan bawang biar makin jos. Tekstur bakso bagus, kenyal-kenyal, empuk, pas. Rasa daging nak karasa pisang.